bagay la red. Je nou te dil deja, virus la ka propaje de moun a moun. Yon moun ki gen virus la, gen doit dégager partikil ki gen virus la la dani, le li ap pale, estene, tousse ou bien mouchenel. Kon sa, le virus la nan air la, s'il vin en kontak avec yon moun ki pa gen virus la, moun sa li même li ka atrapel. Si partikil sa ki gen virus la la den, ta arrive tombe sur un objet. On moun ki pa gen virus la ta arrive touche objet sa yo. Li gen chance ke, s'il touche objet ki gen virus la, epi li touche nel, ziel ou bien bouche li, kon sa tou li ka atrape virus la. Pa bliye abone sou chanel sa, chanel Paul la, kote ki wap jwen bon jan informasyon sou coronavirus. Epi, sou gen kesyon tou, ou met pose yo, na fe tout efor pou nou repon yo pou. Pou plis informasyon sou nou menm avek ki sa nou fe, ou ka suiv nou sou rezo sosyal yo, Kore Haiti Inc. Mesaj sa avijwen nou grase a Kore Haiti. Se met ko ki veye ko jan, lave men os ami.